Malua ke subscribe mai ke tau channel pau ke sai ngai me ko nu ke mamata ke heni ko tu ke fras pen na video i tau ke oa e fai fekau ke malanga fe fin e siasi ai na tau pehe ko fai no ma yo rakti mo te vai wa pe stata ke tanima tama e anga tone apostol ko paula ko me ke fe fine ke fra vai pe otaria konaki ko fai ako naki mo pure ki tangata o i kai te utukuia ke fefine ko fekau ia Paula no rakanga fra apostolo ko fai no hino ia ke mea koe ke mawai pe moro malwai anga fai o lotu e siasi o tua ai uni famatara ke ia vai tol ko ro Timote vai tol westani mama ta no ko fare ia o tua mo pe ko familia o tua mo ui pe mai no pe pego ngai uhinga ko mai Paulo e rakti mote vai ua ve stata ke tanima ua ko uhinga ye me tu ku ngai a ko ia pe ko culture pe ko uhinga me Efeso pe ko behena to ko nai kai ke poto kai fine a ko ia i he a ko ne kai ke a ko ki na tolu e ko uhinga a hon ku a ko kai fine e po na ma fai ki na tolu mo sio ke ngai video ko fra matalai ke ngai feu i ko e fefe ai mafai bangi ke kai fefine io ngai o tua ia fra mafai ke le ai monuman boy asi kana ke winga ke hawa asi o malanga e folo ai o tua pot pe o tua webe ngai meu angi o tua mafai ka uhinga ngai mafai ko ia ke fai o whakatatau ke kresi ko fuak ma ke te tau fai ni ke te tau e ene folo ko ia ko feu ko fam ke fasa ke ne ko meni ne lahi no ngawe aki aho koe ke tau kawe ia tokua o ku tau pe ke ange ala kanga fai feka we ma kanga malanga ke ka kai fefine ko kare tia vai tolu besi wa valu ai o pehe ko kai ai hasiu ya karis kai ai hapo pula pe tau taina ko kai ai ke tangata mo fefine e ko ki mo tolu ka to ka toa ko e toko taha tofu pe ia crisis. Wai ko pe ko wikai ai ke to lau tangata mo fefine. Na o mai e toko ko ke to ai ke tangata pe u anga na tolo me ko pe fefine. Toko na tatau ko to pe. Na ko ia ton ke ange la kanga tatau ki he pe moe. Kainga kono mo ni ko tango to pe ko lawa portfolio ton ke sio ke feitu tu ai portfolio ai ka dia vest vai tolu vesu valu ton ke lawia i he mama o vai tolu o karetia mo tohi karetia pate fa fiona mo to nga to tapu fa no ka lawa fata ngai vesu ka waki ko vesu wa no ke wa hiva ko ke mahino aki fo konga ko ni ke time life to me be to ki fo konga o ta ngawe aki ke fratonu he ke me ta sa ai ka kuhala e ko angai hono ngawe pango ak pe kono abuse e toi tapu. Whanongo e lawen ko e vesi wa no ke wahiwa pe he seuke. Ko e ngahi foha o e otua aki mo tolu ko toa pe. Ai e tangata pe fefine, ko e foha wikai ko e pehe, ko e tangata ko e pe ko e fefine, ko e tuunga ia. Kristiani ko toa pe tangata pe fefine, o kulau kita to ko e foha. Ko e uihe ko e foha na e ange ki ai lakanga ko e ia. Ki he koroa e tangata eki. Poko e uhinga ko mata makaretia. O alo ni ta noa kia karetia vai wha, ko mata karetia vai wha ta noa ke mea koni seuk. Me ngai foho e tua mo tolko toa pe, ko e mea i he tui o whai kia karaisi. Seuk tau hoko toa pe o whanai fo ou, tau hoko toa pe ko e ngai foha o e otua, tau kauko toa pe ki familia o tua, tau ko e whanau ai otua. Ko e mea i he tui o whai kia karaisi. Verepa, io, ilonga ki mou tolu, na e papitaiso ki a karaisi, na mou kofu a ki ai a karaisi. Ai, papitaiso, mai na bitu papitaiso, ka koe uhinga papitaiso ia, koe whakamere uku i he vai, koe uhinga whakailonga i tu ai. O e mea koe kua whai he eki loto kono whakakofu ki tau, kono fufulu ki tau to, pea ai kofu kua maa, kua karaisi. O i kai ai ha siu pe ha karaisi. Wikai ai hapo pula pe tau taina, o wikai ai ke tangata mo fefine, he ko ki mau tolu kato katoa, ko e toko taha tofu pe ia kraisi iso. Pe ka bau koe konga o kraisi a ki mau tolu, pe a tā ko e hako o Abrahame a ki mau tolu, ko e ngahi ea o whatatau ki he tala ofa. Aia,
Ta koe uhinga ia koe ea ki tau tolu ke tala ofa koe nei whai he o tua ke Abrahami. Ka hai tala ofa nei whai o tua ke Abrahami. Te ke whoki ke senes vai tā ua visro ki ke tolu. Nei tala ofa nge e o tua ke Abrahami e ange ha whonua mo on ten tok whakahaang. Tala mai he belu vai tā koe whonua whakalangi. Nei tala ofa nge o tua hapure anga lahi. Tau ilo e hoko mai e kosi Isu Kraisi o ne wholofola kua ofi pure anga e o tua. Ta koe uhinga ke pure anga e o tua. Pea mamata ke asione, ne visone, e whaawa e fitu, vesi hiwa ke tahni ma. Mamata sione ke fukakai tō lahi na tu ilangi. Ko nau kofu hine hina na e fō whakamaha ta ta o ilami. Ko pure anga lahi na paromesa ke o tua ke e parame na tarangi kai lau hano lau. Pea o pehe tau pe fukakai na tu ilangi. Pea ke ngatai ka kono tolu. E hanga he o tua paromesa ka e parahame. Ai whakamonu ia, e monu ia te koe, ai ngai whaahinga koto. Pesio koe ea ki tau tō. Ko whanau i ki tau tōru, kuna whanau i tau tō ki whamile o tua, ko mea tau tui ki a karaisi. Ko ta mareo ki te ki tau tō, peka pau koe konga o karaisi ki mauto. Tā koe hako e Abrahami ki mauto, koe ngai ea whanatau ki e tala ofa. Tala ofa koe na whai he o tua, ki a e Abrahami. Mo mea angi ai kai. Tau koe uhinga i kai ki ha tangata pe whewhine i he tala no koe vesi wa walu kare tia, koe pehe koe ke toi whawhai keke tangata me whewhine i ha whainga mea. Mori ma, koe uhinga a paula, koe tau tū koe he ai o tua, koe tau hoko koe whanau ai o tua, o tau hoko ai koe ea ki a Abrahame me tala ofa ki ai. O kei ka ha whai keke pe ke whaunga kehe siu ia. He na hawa ke siu ia tala mai ku whaunga kehe ki nau tolu, pau ke kamu koe mo tau he lao. Ko sentai re ia pau ke ha ko ma krais pa ke toi kam mo tau hela ko hinga paula ko mena na fe kuki mo ia e sia sikareti pa ke fenga paula ke mahino o i kai ke toi fe ma ha hala ke o siu me sentai re pe ko ha ha toi ka kai ko ke toi lau ke tanga tamu fe fini tau alu frata tau fo frata ko to pe ia krais ke tau hoko ko fa nau ai o tua ko ea ke tala ofa ko na fai he o tua ke ai para mi ko e kainga. Ko toi rea pēo mo tole kau malanga whewhine. Mo wha whoke o mo lakanga ke se sika pau mo whetala mo fua ke wholofola he o tua. Mo tole kau whewhekau whewhine. Ko pe ko kore whamore more mo ke kore ke paesteni. Na rete ke hango e o ilo koto ilo au heni. Ta kau ko lakti moto vahe ua ves tātake tani mana ke ko whekau ia ko hiko e wheso pe ko tūkunga ako ia. Ko whekau na whai he o tua ki o paula. Ko uhi ko whakatupu. Me fufu ngahe a tama, pe ne ange fulufula ka a tama, pe ko iwi na ne anga takia a tama, o na toa i ke anga hala, o tau mo ua anga hala ia ko toa pe ai. Pe ko e hene pe he, ko mea e whewhine, whakalongo pe mo tari ako naki pe, o i kai ange ki ai, e whai ako naki pe ko e pule, ki e tangata. Tawang mo mea toa, ke nanga whawhokio no siasi, ke mo oni o ni fulufula ek tokoni mai mua. Ke teki mau tolu e kuonga koe ni mga e kuonga ko tope. Ke pehe mau foki. Whawaiwai ki mau toke o wholofora. Ia si Isu Kraisi ko mau whama ui. Amen. Matu ke subscribe mai ke tau channel. Rabita mo mea mai. Mo mea atua whātu.